Dobar vam dan, molim vas da nam se ukratko predstavite, vaše ime i prezime, završena škola, te ako imate navedite radno iskustvo. Dobar dan i vama, ja sam Bruno Bučul, završio sam prometnu školu u Rijeci, vozač motornog vozila i prije toga nisam imao nikakvih radnih iskustava. Dakle, prijavili ste se za radno mjesto vozača, tj. dostavljača. Recite nam zašto ste zainteresirani za rad u našem poduzeću. Pa, pročitao sam mnogo oglasa za posao, ali mi se vaša firma činila najprivlačnije baš zbog toga što sam mnogo ljudi mi preporučila i sam sam se uvjerio iz vlastitog iskustva dok sam vas viđao kako vozite po Rijeci. Prijavilo se dosta kandidata, ne tražimo osobu s radnim iskustvom, ali nam je važno da nam ukratko iskažete svoje jake strane, dakle vaše kompetencije, najveća dostignuća, možda nešto želite posebno naglasiti, a bilo bi nam korisno znati. Ja sam još od kad sam bio dijete sam uvijek volio te kamione, motore i automobile, tako da sam već sa 15 godina naučio voziti kamion, motor i automobil i mislim da mi je to jedna od jačih strana. Koja je vaša najveća prednost, a koja slabost? Moja najveća prednost bi naveo moje samopouzdanje i moju ustrajnost u nečemu, a moja najveća mana je to što brzo poludim i kratak sam na fitilju. Da ste vi poslodavac, koje biste 3 ključne osobine tražili od kandidata i zašto? Pa od kandidata bih tražio da budu vjerni, znači da mi vjeruju u to što kažem i da ja danas sutra mogu vjerovati i njima, da im mogu povjeriti neke račune, novac i da u svemu što rade budu iskreni. Svakodnevno ćete surađivati s drugim ljudima. Kakvi ste u timskom radu, jeste li komunikativni? Pa za sebe mislim da sam jako komunikativan i jako volim rad s ljudima. Želite li vi nama postaviti neko pitanje? Na primjer o plaći ili slično? Pa, čuo sam da je plaća jako dobra. Iskreno ne, jer već sam prije čuo sve za oglas, za vaš posao i pročitao i nemam nikakvih nejasnoća. Hvala vam puno i do nekog drugog puta. Mi ćemo vam se javiti, vidimo se.